Ambere ankiathisha kona ngucokire nkatho cia mwanya muno no ntobwa kona kanya kwatana batu kienda tuchia Weru Njumaa ndina manurethetie boya mbitwa wini wa Kinyeru na monanio to mathithio ni Maureen Komia iyo yakirite orito utuku bweru ari. Mutheteri wa kioto kia mwingi Sale sudhuranira kuwa na kumankira utoro bwawe na bwanje kia kiuria thirikari umukaria. Akariba kithia cheke igembe South kuandamana bakimeneri omwe waura bakuwa narete wita mite kienda bekirwa stima. Bungi ya kaunti ya Thaa kanithio kulukia rwari rote thia kurwana na murimo ywa nyimba kaunti neu. Murume wa miaka 60 wekirwa mpini ntere cia Ntwambu ya kiringanithwa noru ina wende bonchobi ndege ni watho. Gakwata ogeni orenge tukiambirire ni ati mutheteri wa kioto kia mwingi Sale sudhurania na atarirete ati utoro bwawe watine na nende wenethirete agichi thabupu yete nyuma yawe otura Weru na kumenyethia mwingi ati warubura bwethirete bwekirwa nyirwa NHF akiaria Sale na wete nyanje kie na lazimikite kwethira emitha ni bokenda bakethira bakiri Antonia ya kaiteno kaunetete na mbere na kumeneri nya speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru no ntobwa kuthetera Rwanyiro. Thuranira motuma Selasio ororo mburiro ngurumonekire Rwanyiro NHF na ndene matokitie mwa family wita wishitha kumana ni makane beiko birethiri twakiamukira agitwarire gukurukira njire thimu na aturite tukinyithie ntumo kire Meru oturo boburo gwatine burene mono no tukure ntuba kwanda kiongo kiawe kiathukana na nkingo ngaringie goro ithatu na ndaika 60 bakiraga mwekorwa kwa pass information withirwa ageta akamaktari ma corridor netia code ambaga wari window na de maiki kankuete engele ngaringerie enge goro ningo directory through private number but the record na statement ndandikija kaireko police na ukamperire bakahaya hitman kuro ringere my wife aririe Kinero norora ndingire goro ararie Kiswahili. Selasio arenderea akokuma kumburungurumania bobo otemotongere kinyoma kumurotero Meru ti akathuri murungi ake urenda kumenya thirie we ti atongere bakaunti Meru ake arwa thirikari nene itamunoga ambuge ogwa bura nene ikiri my family and ni personally kwa threatened. This is not the first time. Has threatened in many ways in the past, and I take regret what I did to conscious quite clean. Na in save the life yanto intimono. Thirikari ongo kumesevera better kuiwe nyinge mono. So take regret. Na uraba kenda kuthia bathire no to ni mwongera mbuga gukwitwo mo guciarwo ni ngiromba mostly directory kiri yes wa interior kizore kendeke ati agent action nonto was than sakaora nonto regwata igoro yonde ekathukia ugima bomwire bwanto na bakaiwa mbeta but the investigation na bombe gumpa state witness protection amona family yako kingi eshoka kwa narigalito muno speaker y'ubunde no tubotetera chibitale je Kim kinyambero shonkoli borobo kudro bwithio kamiti ogime bunge account Meru bwithiro bwerekerwa rali tere megambo na impidia this stage batera samo nene sipitali so ntije ira make on what basis onto geseria baka samo nene sipitali unimba kiusete impati kwa notified. So Terror Assembly notify in the record common. So you want to comprehend what might be in the report. But it's very unfortunate to work with on the IG kuna KNCDC, kuna DCI, novitia EACC,
na NHIF bongo iba kuthithio kionkoni. So ni uria report ya these 4 agencies kiomba kumira na kiga contradict uria speaker araugire Nandi njora kumboka rikau na ntunira kinyirite Nandi Selasio aroginya kethura kirotero kibuno kuthio ne bwawe atithura kigarwa mathuganio jao na gutetera cibitari JKIM ontu bakomero bathithiria je nyankoroki mbecira bonaga kiuria kiria ndoragia x-ray waringaga na basis ya diagnosis wa daktari uko niko to utiomba gwetenya kotho biashara nayo uga anybody ya request kio kamuringa x-ray actually x-ray ijegeseria na medical ethics iringagwa kwina diagnosis ithititwi daktari na recommend ugataka kwina correlation niki ukwa kiuria niki na end result and baba intechekea kena itefi gwetenya kotho na aria kwa kazi ni ate bamba gukurukira bonde sibitari yo batakurukagira ini athotiko nke report ranto Shoro TV Njumaa kumaja kingina ngine na kinene ke mushojo Nairobi mbeta Boniface Mongera akariba kethia chekia gembe South babwithite maandamano bakimeneria mukario mora bakuwa na kurieria bekirwa stima bariwa ibari na gikaro na wetekaniria wita mitira yombekia kurieria stima obakinyilo ntubura bakuwa mutorio wona rieto John Mutembei na rere yomba kwithire gitwa Antonia Kimutembei na thitangite bamwe bakari nenya kuwa atamenyithetwe kaitakara miteke thire gita waya burato kwirwa Dennis Mugedi ni akariba nture ya kithia anchenge wandi ni ya kigo ya ntobochiu igembe South banda mene mwanka kambini ya monini wa Sibu bakira mikaganikire bakuwa ni mukari umwe agwito John Mutembei kubathitanga nyo ntuba miti yawe kuri kwa kirigiria stima ikurukira kwawe ndethire mulimba Mutembei aina staff weke akila ithira ciana mitito ya ndi kingi nenya munene ndamwithire uru au ndamura tukingi tu tugaria savena twethia atia ambana nambiririo okuranga tukingi tura na wa muntu kau etawa Kamenchu ongeti kau ndenda githigwa DC twitanie no tivia kwe aukira ni ndonere ndaretero baroa yumete ofisine ya assistant chief wetu ya Joseph ekimbita ofisine ekiwa someone ofisine akariba bari athira ni bathithiritwe musemani na gutumirwo bebeberie into biao njirene indi Mutembei yatwika nturika untumiti yawe yarikirwe umbite kutiatira kabisa kenda tumba kwithira twita na power twagikisha kithia kina stima tukwira beya ni tiathire aturi bakithie bombe kwithira bakiuthura namwe na nontu bwa muthuro baraguo ibauriruwe kithira ni stima bakwenda kana imiti bongo ibachokerie imiti ni stima bakwenda kana tebo loi boibo begwe imiti stima bakwenda ibachangire mbeca wini ngombwenda watile zitie ngiri na maana ya 6 bayomba kwithira baikira pawazo ya muntu to richandri mauta na bamberio kilia kumara transformer komba kwithira ikirwa so be okinya kwe area ya muntu wetu wa Mutembei ne bethire mbuloko na machete na nonto bobura bombe kwithira nabo aiba mbuloko bombe kwithira bekilia mitira yekarika obisi ya mubunge Nchompo mwiri yugite titikiria no wariyeria akari kuona witi na mbere o mato tetegeria muntu mwapinga stima yurenge nonto anto bagithia bateroi batenjera ogwa twenda muntu mwapinga na tena stima nara na ingwetegia ndo operation ira tukambiriria iyo pinga stima nonto we na stima inya uwe baraba imu na munda nau kweta akaritirwo nya woko wa ateke siage logira kwao kenda nya wona kuthina stima ora kwetha ciatia so batu mweshimwa ambe abwirire bukaria maendeleo yenu na inya nonto twetete kubwithia riu maximization stima isete unkuma museko mucie muntu na ithuranire mbiko ni sebwithwo munda no kugenda nyumba kinyelwo stima bando tukaita mitere ku
bandu tugaita mitere ku no te compensation ikabwithwa ntura ya kithia iri kithia kia wandi ya kigu ya ntobochio igembe south akariba baliwa nandi batitikiria itura muthia kiwitina na mbere kuma na kariba kai kana antu biombe bara bombe kuitha bakiregana na bu untu nandi bagitite gamba nyako yukita garibe bongwa kienda witina mbere bobu bomba ikuonekana tukiaraniria na wena mutembe yariuga umabungwa atamenyithwa no ate amantu yegie gwikirwo gwa stima kana kwirwa ari kimiti na bu athithiritwe tibwa kaguta akathingatira kikoti-inine gutigira kambuni ya stima ya Kenya Power ni kumuria asara iria imutonyithitie ethire betema ndabauri nkwenda kuona contractor ambira ntimona thakenge yarungamirite ntikumearie turayo ni kuona nilie mundu okwa na njara na aba witira indamwitire ndamuria ni ata pambira authority yumite ki elo yani ki antubastima ki company ya stima tavera company ya stima uinterwa mbite mitie kwa ntandikirwa kinya barwa utire ntu ndasaina na ata gintu gyakwa gikenyangwa bau batambaririe no bendelere otema into byakwa wo woni utire muntu tukurwanwe woni bila tuetania ngeta ngaikia kotini Kenya Power. Dennis Mugendi, Weru Njumaa, nturene ya kithia anchenge wandini ya kigo ya ntobochio igembe South County ya Meru. Mwandiki munene rwang'ini rwa ugima mutumairo ranatarĩrĩte kuria kwĩleana kura kurio ati gakanjia mangavana na thirikari nene kiwandiki bwa mabitha ba Universal Health Care kiaria no wete thirikari irenda kuandika bithaba na kandarathi ya mwaka yomweri ubabandike burore rio kanjia mangavana ikwenda ubandika na kandarathi ya miaka 3 ya buratu kuri muthuri Murioki. Kulingana na Mutumairura urene mwandiki munene wa kiama kia antu bara bajana ndawa kana pharmaceuticals tene ya Kenya na inachimiritie na kuwa kwina nkuchoni katika thirikari nene na kanjua magavana kiri wandikani barigitani ngiringa nyanya bara paritangu gina mubango wa Universal Health Care gitumite tweja kwariria mantu ja aturonere circular kuma council governors ikiuga bakari ni una contract for 3 years na indira twari Senate on Tuesday tariki 20 chairman wa Public Service Commission na ugete stand ya ministry na Public Service Commission ikobanenkera contract ya 1 year na badhiria 1 year bagarure bae permanent and pensionable na nde tuona bae conflict ora council governors kuga na ora ministry kuga jate gwetania jate kuanda na itukarigwa antu babari abagatura beterete mweri jwa mbere jwa ire jwa tatu kathirikari itamenya antu ba contract ikathira mweri jwa tano ibo baejene kitumire mba kuria thirikari yombe kurita murangamo jwa mwe kumane na rigitani baba no ntutu kuona nya conference nyingi na mishemani nyingi ba mitete bakiara ire mantu ba UC bakiugora bomba batani permanent and pensionable bakiara mantu jako ba contract na ndebe baleta kama conference zara kuria mbezo theri na hoteli zote tukuona batwe na itukubere ibo mire ibatwire kana bakwenda babuta batwire abakwenda babuta no ntukutabira bena cio itekwereka na mukenya tutiujiere wa burutu menya iwanu ya 3 years iko babuta iko bandika permanent and pensionable na thirikari ni promise re ugekandika antu ngiri 20 ikaandika antu ngiri 20 na kwa tu kabate umba kuandika antu baba permanent and pensionable ngiri nyanya bakaandika 20 atia arana ndikiara kiao bakorotera muno kanjua magavana kumania thineji kanzo gavana situation ora bakwenda baruga national government ni baembesa bandike UEC bongwa na tukarigwa bakaandika bakaeta gwita bangina na baratu ina bono bo bareo na tukoga national government ni baandike ya kanzo gavana baenda baembesa bandike atarongina arongina relatives na even na kasi ni bao kwa batena interest ya UEC barabara ono ndo relative bao na te baterete tendi nabo kwa tukwira council government style up ni tukua counties iba karende be the na musimamo jumwe na baitani yengugi na Ministry of Health bale amwe no tukuona chia county council governors Waiguru amenete health kia wakazi muno otemanto enda kuwa jaja mekana ituko mushuku manto jaja no kurigeria nto baba tano permanent and pension no tukio kuwa ministry kiuga iwanu ya wale taka ita sakura akiuga 3 years
Nguruki kungi naku Moses Bayenia mwandiki mnene wa kiniko ofisa sena ndene ya Meru haugite tuera MCA kuinga assembly nikenda bomba kurira mishara yao ni itagalire waya batu torel workers tukwa na move ya assembly kuinga assembly nikenda MCA kuinga county assembly nikenda bomba kuongelo mishara a selfish move nonto mwananchi na korika na 2 weeks ago bomba kolokia budget na budget iliba ure kotena mbia cha promotion health workers despite please chetu nyingi mono ibarera ba kotena mbecha na ibari in control kana ibari na uwezo kwa kudha wachintia budget nikenda tumba kudha tuna mbia cha promotions ko bado tukoria na tawa kwenda kuthikirwa bongelo muchara lakini muriti ogima bo mwiri urotethia uroko rescue moyo batikwenda thia kia promoted nkiripotera Njumaa Bitamudhuri Muriuki. Bunge ya kaunti ya Thaa nithine kulokiete rwaria mbunge ni ura kwethira kwina rwangi rwa utungatira wa murimo yo nyimba ndeni ya chibitari ya chuka level 5 bobo yete kumania na kuingia na kinya kongeleka kwa makarika ya murimo yo na nyayo kuonekana kuthangikia karibaba ingi na rabendeketheti nya rwangi rwo ithere rwina murigitani ura wina mautia ya murimo yo ni bokenda kethira etetheria kari na kunigia ni bokenda bakethira bakirwana na yua. Njumaa ya MCA ba kaunti ya Thaa gukurukia rwaria rwegie umenyeri bwa ajeba murimo wa nyimba ajeba bwende iba kwirigirwa kunyithanyithirwa ngendo cha kuraja cha guchwa utungata bwegie murimo uju chibitari cha Nairobi na ome ya nthiguru akinenkanira rwaria rurugi karoni kiago muchi wa Kathwana MCA wa Kworotoa Wanja Karuku endekithitie thirikari ya kaunti yambirie rwangi rwa umenyeri bwa ajeba nyimba rura rukaigwa ruri na murigitani omukinyaniru kuraithiria ajie baba mitambo ikugana ya kuraithiria ajie na mwejani mataro ura agatethagiria guchokaniria mathugania antu bamuji wa bamwajie baraba mumenyagira. Now therefore the county assembly resolves that the county executive through the county executive committee member responsible for health, medical services and ICT 1 establish a cancer patient desk at Chuka level 5 hospital with a qualified nurse, well-equipped palliative care for the patients and professional counseling services for the caregivers. Engage and oncology services at Chuka level 5 hospital at least a fortnight to reduce the transport costs for the patients at the overall cost of treatment and encourage screening. Seek to cooperate and partner with non-government organizations in resource mobilization to provide subsidy drugs and aids to the cancer patients. Itagaria riri iri kwirigirwa kunyithanyithiria ururu ajebabu barakiri utwiria buraburu thito kwa mianka 8 bukuonania bakiongereka anene aramwanka muthiru kwari na ajie 170 na umwe barabathimitwe na baonekana bari na nyimba. Even their children dropping out of school so that they can be able to afford medical treatment and especially on drugs. So Mr. Speaker was urging the executive to look for a partner who can be able to partner with the cancer survivors, at least to be getting their drugs at half price in our hospital and especially at Chuka 5 hospital. MCA baba ibawete mbaruru ariaruru kwa urumwe. Cancer is not a death sentence, but the way it is handled, someone may feel as if it is a sentence by itself, Honorable Speaker. And Honorable Speaker, I want to thank the move of the motion because once or twice I've dealt with cancer patients, and Honorable Speaker, they are suffering not because of anything else but lack of guidance and counseling. Honorable Speaker, I do support. Will as many as those with a similar opinion say aye? Aye. Will as many as those with a contrary opinion say nay? The ayes have it. Nkiripotera Weru Njumaa kuma gĩcigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Tugitana mbere ni ati maabitha baborithi nterechia lari bekirete mpene nto murume wa miaka 60 akiringanithwo na kurua amwe na wende Bonchobi ndegeni watho nto murume na rietwa Muriungi ntwa 6 awatiri nterechia kalotene wa dini antwa Mboi wa dini kana nterechia lari na rospidi wa nterechia lari John Kimathi haritete mukana yo murito kibara ponthe bawitithia na mbere biashara ya brato kwirwa Marion Karogi.
njira imwe ya kuyuria ugia bwa thirikari bwa kurana ncobindeni watho wa mwena ndawa cia mbogita mabisa baukaria kumalare gicioni bunge kia Gembe North batongeretwe ni Ospidi John Kimathi na munini wa Sibu Antwambo Romano Mushiri ni bekirite mpene mukuru wa miaka 60 ukumenyekana ya Murungi Ntwasieta akiringanithwa na urui bwa ncobindeni watho na raba wete lita 10 cia kanga lita nkurukia manayana cia muna wa muna intobia kumirua nturene akalutine wa dini Antwamboi. Tumekuwa na operation ya drugs na leo tumeenda area ya Karutini ambao iko within Antwamboi location na tukapata liters 10 ya changa na 480 liters of muna, na pia tumepata full apparatus za kutengeneza hiyo changa ambao zote tumeshika na tukaleta hapa police station ambao tutapeleka mwenye kushikwa ambaye ni anajiita Muriungi Mtweisita ambaye ako na miaka 60. Tutampeleka kotini Jumatatu ndio akaweze kwenda kujibu hiyo makosa ambayo amekuwa akifanya. Antu banchobi baro ire muno ne ndinya barabwithiria umuungano nontu kya kolelio nto chobi narua ikara yake tie muntu mweni wantu githumba nontu ti muntu umwe umba witithia nchobi ruongwene rwatumite kumirita bariwa barindwene ya kurwana nchobi eje no tira buruni kuthira maturene orira basokerete akari nkatho nontu bakwithira bari mustari ni ombere kwathira na biashara ye kuritirwa. Sasa tuko katika harakati za kumaliza chang'aa upande wa Gembe North, na nataka kushukuru wananchi sababu wamekuwa wakituletea habari ya wale wanatengeneza chang'aa. Pia ningetaka kushukuru watu ya ngao because wamekuwa pia wakitusaidia kujua wale watu ambao wanafanya hiyo biashara haramu. Chokeria antu bantu amboi bonthe nkatho barabo mbite ni kundingira thimu na kumbathira na ara kuri na bangi andi na ara bangi baraba kwendia na ara bangi bakuitha na aranchobi irathamirwe ndua na are ithi kune ndika ngucokeria antu bantu ambui bonthe bara bandingirite thimu nkatho inene sana na ngavera tuendeleni ulosie no ntu bakwithirwa kithani bo twetha cia ukuma mberene bitinto batu tukithirwa bitu sumbura twasiumia na njira cionthe turenda ko watu kinya makanisa nyewe ya tuwatie na tuwatu kinya ninge ikundi byange kuru na tuwatu kinya ni bya miria na tuwatu kinya ni njuri kwa vyo vyote vile losi mya muntu tutethia no twethe te mtu thirikari yake. Nkiripotera Weru Njumaa kumalare Gembe North mbito Marion Karugi wa Kenywa. Katho cia mwanya muno kiwe Marion Karugi na kiwe mutegeri no ntuba kwithira witite na mbere na kurumira ndeto cia Weru Thaa imwe ne kanya kambere gakunogoka nini ndito cokerete na ndeto nkulokio geta kuraya. Na uwashe futa na GoTV Max. Ukiwa na GoTV Max unapata kuona timu zako za La Liga na Serie A zikicheza live. Hapa pia utafurahia more than 55 local and international channels. Jipatie raha pamoja na familia yako kwa bei poa. Usimiss out. Download the My GoTV app now to get or upgrade to GoTV Max today. GoTV, love it. Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Ureigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jureju gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com.
Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingere thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Ngako atogeni na nkatho cia mwanya muno nontu wa kwithira wetete na mbere na kurumira ndeto cia Weru. Thaa imwe twicokera ati MCA wa wandi Abuthuguchi West Patrick Muthuri na witene bakwirigira ngwe kuma kithirikari nene kuritekana okinyila anto maturene wite nyuma ya rwaria rwa kigina rwa Finance Bill 2023 nendi bakwirigira ngwe nkabo kuonekana ikirito maturene na kuguna Kenya. Mwandiki wetu wa ndeto Muthuri Murio kiena ciotariria. MC wa Abuthuguchi West no Patrick Muthuri agweteka gitega kanandi untu buraba kwenda kwambire kimantu giki kulima barabara ndibathire kulima bagikira maram nikenda gutigira barabara itathuka arijeja agiteka kuthondeka kwa barabara ikarimene bara chionde ta mundhiru wategera barabara chionde to angriendete barabara nyinge muno lakini ngaiye kura chionde chia umira mitaro kwa utemenyenye chia grade kwa uija waste of resources na nandira tukwenda kuthithia turenda at least to grade barabara eka make sure gukora maram na gukinyirwa tontu ya tigwe kariu ngai aurage kwegerwa na ndege kabato thithie kilomita inkai ikathithwo bwega igekro maram igakinyirwa nikena barabara yu ombe okara egitarira ja na engwete kia twathithia tukoma tuketha tutumaira resources cia thirikari bwega na igomba utethia antu uria ba kwenda nture amabu awite budget iria thirikari kontikite thaiji igatigire kugura machine nikinde zikomuge kyothe kitho kina machine kwenja barabara jadi twekirite mbecha no ntubwa kugura grinder kuongera ndosa na nya equipment inge cia kuthia barabara nikenda at least every sub county ithro ina equipment ciayo nikenda tutegetere equipment cietho ciena regembe kana tigania kana bore kana south cement no tweterete the same machine lakini machine ketho ire nyinge kwa tuike every sub county na machine ciayo tukomba kwetha tugitango gikona cionthe at the same time na so ingo proposal yetu kana mbeche ira cia budget tukomba kuongera equipment na every sub county ithro in equipment akiwa ati komnyanikite barabara ile nyingi ciatigire thikari cia matura na thirikari ne tigia mbeca nyingi cia kuthondeka barabara kwa barabara nyingi ni bwirete na nte komnyanike ciiterwe kire national government na ino mbeca iriro nyingi kwa ni bwirete ochoka na mwaka joto na kwithikira muno Abuthuguchi West tonto ke barabara ira cia kera ndi listira ndronere barabara cia Abuthuguchi West nyemo te oikirio kwa undenda kuromba MP wetu atutegere au tonto barabara cionthe utenya Abuthuguchi ikiri this financial year na ndi wendi bwawe ni ugoti boitia mbetrike tho chikuthuranu chitho chikinyira maturene nikenda gutigira witu na mbere bukuonekana na ndio ntugoti bura kurokerwe na sheria ni bill na kurokerwe na ndio tutena otherwise lakini mbeche hizi nkuromba itumiro bwega
itumiro bwega ite kuinyangua nikienda chiombo chokera wananchi batethia nkiripotera Njumaa Muthuri Muriuki. Akariba Tharaka South bakuromba thirikari ubawati kura miberethi ya rwe na kwenja mitaro ya miberethi yu bakere bawete yu murandi bambiriri mwakene yo ngiri yele na inyanya no endi mwankanende yo taomba kwethira yo kiambirira kurita ngweno ntuba wa chembeche na ranende bakuromba teithio kumaki thirikari ya buratu kwiripolo akabithi Ditobotire mono na tutienwa ya kuria tutienwa chiringi mugoni. Kari amwe na atori bantore akarurukuni na barankoro kiba kweregerwa kuhunikana ruyero agacenthe nkuru wa irrigation water project arende nonto tayari wako kwa intake ikombete kurekia banjerete kwebenjera na njara ciao mitaro irahe bakaomba wikira pipe nikingoro ruyero rumbe kuma muroni na ukinya mwanka bwa karurukuni area members babaro around 600 members na ito anticipate ruyero rwa kinyanara ntikona tikinya tukrothe arasoni no ntorwe ruinge muno na antu bakomba kurima na runa rukeganaga ka university ne atutetherie ne atunenge around 470 kutetheria kuresi 10% kana tona mbesi no cia patana ira bendaga ira batwete 7 million ibenda 10% na Tharaka University ni ari mwera ya rutire mbesa twene institution ta Tharaka Training Institute twena primary gatunga primary igumo primary maroreria primary aratukiranire na bamwe batongoria ba murandi uyu ni ati nawe yakwigwa mwankira thaino gutiri utethio bonete kumania kiri thirikari wati antu batiacha no tore mwikuma mbota no tore mwikuendelea no nto gukinya utore utebwa antu batiacha batutethetie nabu toka utethio bongo wana member na boba batiwe kundi roje rwa kurima no nto no abo bakarutumira atainya ukurukira utethio bwatwonire kuma kwa apatana batwakira intake batugurira pipe ino chiambe cha muro na ndicho twikira tumba kunyoruji mbitwa nene ya mukarigiti wa murandi uyu twebona Bruno Kaimba kwa muno mbere kuria member baumbe kuria mbecira bateri kuruta chumbe kurekia na baumire twenje ruji no turotethio turarea utethwa ruji no akatukanywa na itukwirigira to appreciate muno to batethia ndi na tubare autotethia tuka kundi roye twingwa angiama bankoro kibathaithite thirikari kwanjiria ira ya kaunti mwanka ira nene gutigira iba kubatethera kire gicunci kia ngugi kiu kiombite gutigara twina matinka maingi muno lakini matie wero ko wetu ntu roiro yetu kuinja na batienda kurata na matuinja roi tutinda gutira mitaro ne ora utie munana no matuonete oku no ngacabu chiwe tukuinwa na thira o matingi mareto kuna nene babu twina boko wetu tetherie nikenda tukenderea gukunda roye county government na national government ibathungire batutetherie nikenda tukomba kuona roye rwa kunywana na kulima na arami cietu na mindanira tutwire batugirwa kiona tio bana na batu spota kuma mantu ni kinya makuria wetu tukiruta wira ina nkiromba kinya na ni utumbe kuigwa twitetheriwe thirikari nkuru kimutonia itu sport ya wangi tumbe kona tukiona brali ukara tuone gatu atetheka baitu abatulimitu nyamarire toinye nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka bitwa Paul ogwakabithe akariba ntora ya mutugatini bakuthete ikongeleka ko wagagie bokaria boraba kuwa ibotabareketie ntere obari wamba na enyangia beyo kyakanya kantere ukwinyene obeyira ontubraba kuibongelekete muno nende bakuromba kongilo karia ne bokenda kurwana na mutu oyo Martin Mugambi kumantere unatoeshio tariria atori bantori ya mutugateni wandi ya mwembe kerege chigombunge kia marabara oyuria mukayo oraba oyureti mawamba kwinge ya kerentorenu nyomba irerara kunjwo tuko anto bainge mono antorani ngoko ne irutetwa gatora gaka inyinge mono takwa message yankonge gwa kalio kwa kemadi wa manene gwaceria ajukirie mapondokia na ndimu agitatea ajukia woinano nkomukaera kulema woinano ne gwajukitie ndimu na memory bunkone nkele ndimu na ntekuria gukologa akulega ndauga nani mbori yakwa ni onko endia murogi ojo kweja gompia amuji agampia muno
kandi ndi atori baba baugite wamba bainto bya menda ndethi atabura mbori ngoko ibubombete kwithirwa bogitabarikia na nkinya ko bagie kira nina kuka sande ntadikanira na kudingatia na nderi ndonirwa kundodera ndadi ndaluderwa mto akwandelwa ni sasa bana ningania ndona leo nkajukirwa into binge kedwa omekodire dimwe kodire tomboli jiatikala na ngoko kandi ndikanye na mwe kanda bakira mujuao wakwa mutori wetu gwetwa Francis Bori ne yarelete wantu amugira no yari lengirwe njala ne yamba arieta gutunyukia ngoko akogwa ngoko ikigamba agesireje ne nyamu akedikuni antu eranire nabo umwale njana kibanga akedikeria kumurugera agetunyukio je bakirwa no jongi ataijongi enja akina mugita njala leo ne sume mwikile kuringana na atori baba bariuga wamba bobo bwingite kagita kanonto bo ithaka bia mpempe birabire mindani yao na kwa gukoria atongoria bokaria bombe kwithirwa bake baigero karia mbareinu leo ne tukoloma thirikari tutetherie guchunguza amba bau ne kera kabakweja kana no baba twina boko kono tututigira kanyamu eura lele gukona no buli twikirite bakunje nyomba bakiruta kitwina kenyomba bakiendagia leo tukwaga gukone tukulomba tutetherie ne thirikari na antu baba kuia ngoko batie gutura batuiete ngoko na gutukonoga ne kuia ngoko tukwenda security now leo tio twina amba bainge muno na netobweri anto to dingaterwe thirikari emenye amba bau bagutuio gutetiga gento nja no tinde wikaretie twina amba bainge muno kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Moambi ngwatano yekuru bara bathomerete obwethia bointo biorigitani machibitari-ini iboretie thirikari nene cia kaunti na kambuni cia biombe otiira ibakwa watwanya tongo eki bara bathomerete mantu yonto ya bareti yake ntuko iyo kungwira ntuko yekuru bara bathomete kithomo ki yabrato kuri mwandiki wetu andete kuma mushimuneni ya Nairobi Anthony Kathinya ngwataniro ya ekuru bara bathomerete thendiki bwainto ja urigitani mathibitari-ini kana biomedical engineers ni bauti thirikari nene ireja county na kambuni kiombe gotigera ne bakwatwanya twa wira kiria iretu bara bathomerete mathomo mama otabule bakwatwanya tutu kiria na barume bakere kile gukongwira ntuku ino ya ekuru bara bathomerete kithomo giki ni bathite na mbele na kule ministry ya ugima bwa mwili hamwe na magavana gutigere ne bakwatwanya tutu kiana bairetu bara kulingana nabo batenge toko kagita kanene na ana barume kunenkeroira bobo. Any government institution or any private institution that is having the biomedical engineering practice, we are calling upon you to give women who have done biomedical engineering career or courses equally opportunity the same way you are giving to men, because most of our times we are decrying of we are being discriminated upon. Women are not being employed to practice biomedical engineering. We are calling upon the Ministry of Health, the county governors, and even anybody who is sitting in a position to give opportunity to the women who have done biomedical engineering to offer equal opportunities for these women to be able to impact the world. Ngwataniro ene ya ikuru baba nidite na mbele na kule thirikari no jiri ile anene na idija county kuiga kigina kinene gya kugura spare part ja uthondeki bointo ni ja urigitani ile bakuga thirikari itumagira mbesa nyingi kugura ndi gutimibanga kuimenyera. We have invested a lot of money in medical equipment in our various facilities, and one thing that saddens me as an individual and as a leader is that the government has not taken in place the way in which we are able to maintain these equipments. We invest a lot in buying, but we don't invest in maintaining. We don't invest in employing and in staff. And that's why we are here today to ask the government to be able to consider budgeting for the spare parts, budgeting for the accessories, budgeting for the consumables, so that any equipment in any government facility
should be working at any given time. So we advocate for those frameworks, either in terms of policy or guidelines, and at the same time, empowerment of biomedical engineers through the provision of spare parts that will make it possible for them to actually equip and work, work on this equipment. And additionally, that they do have a voice to speak for the things that are required, because even as we have the spare parts, we also need them to have training opportunities to work on the equipment that is there. Mwena ugu ni bauriti thirikari ino jele kuthondeka na kurugara budget workshop nyingi ile ikwamite kiri mathibitari mwanya mwanya kenda gutethira engineers baba kunenkanira utungata bula kubaterie. So we are calling upon Ministry of Health to provide good workshops, good working environment, and safety tools for our women to be able to offer biomedical engineering services. We want to impact this profession. We want to bring a difference in the quality of healthcare that we're providing in our healthcare sector. And it can only start with women. Where women are, I'm a believer of women empowerment. And I know that where women are, there's a lot of changes that are brought upon. And so we are calling upon everyone else who is seated in a position to impact, to be able to support women who have done biomedical engineering, so that we can bring quality changes in the quality of healthcare that we are giving. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Kamando wa borithi ntere Cheronye Jes County ni Embu noretia bonda nibo kenda kwebukana na mitino ya maita kwa maita kwebukana na kunywa nchobi gaita karabe nkwine yo na wete nkoloki mitino nionekete kuongeleka ni kubianto mwanja ndeni ya mieri 3 wakikwithire kiumira yonthe kiumani na mitino ya barabara. Atwarithia a bodaboda ni maraurwa kwithema gutwarithia riria mari arie. Ino ni kuringana na base commander wa mwena wa Runyenje niwe John Njiro, na uria urauga mitino ya barabara ni koretwe iri mingi muno mwena uyu, na akauga vari mieri 3 atwarithia a bodaboda 7 ni ateu mioyo yao matwarite vikiviki mari arie. Between February na saa hii tuko na about 7 wale wamekufa na wale wamekuja katika Weru. Tafadhalini mjaribu sana muone kwanza zile mbio mnaenda mkiwa mnakunywa zile kikombe moja na mahali mnaendanga pale chini, tafadhali mwachaneni nayo. Don't drive if you are drunk. Don't ride if you are drunk, because that one will cost your life or somebody's life. Mwenari wake munini wa county commissioner wa mwena uyu wa Runyenje niwe Susan Wangechi ni urakani aciari kumana na kuvasiana vikiviki matware matari na mathomo na marua iria ciagirire. Acha watembee ama wakuwe tu ni kubeba na wabeba peke yake. Mimi nikiketi huko kwa ofisi kwangu Kieni naonanga vijana wa Kebonge amechukua nduthi, amekuwa driver na anabeba students wenzake. Hao watoto tafadhali tukiwafunza kuendesha nduthi sahihi, masomo watasoma kweli? Ni maragia miario ino varia atwarithia a bodaboda makuvecagwa marua makuruta wira vuva ya mathomo maria maravetwe mama na marugamiritwe ni wabici ya mumbunge wa Runyenje niwe Eric Muchangi ita njira ya kuongerera mieke ya mawira mwena uyu. Mathi matuike atwarithia ega bodaboda na nĩ tutambũraga atĩ biashara ya bodaboda nĩ biashara mbega na nĩ ĩtũmaga mũndũ avote kuona kĩndũ gĩa kũrĩa, kuva family na kuthomithia twana, na tungienda maina elimu ĩno magĩa mamĩtũmĩre wega. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Muciri. Skuri ya sekondari ya Muraga ni rombete thirikari nene wikira wonania bweye waibio talents kimubango yo kithomo bakiaria ritwa baskuri bawete ontubobo abatetherio kuria nenya kumenyera bie wabio bariwa jirani mwinya yo batetherio turone boya brato kwiru Martin Mugambi. Emde irio itariki 23 cia mweri wa 3 mwaka 2023 ana bachukuria Muraga iba kuivumiritie kuonania talent ciao. Rimo
aritwa na nkinya arugamiri kithomo kiri cukuru yari na nthaka ya sekondari ya Muraga wandi ya Muthambikiri gicigo mbunge kia Mara bariuga bukaombikana rwangi rwa kithomo nwarurugurie kana kwambiria wonania wabie gwa kirima cukuru kenda gutigira taranta inu ikumenyekana na nkinya kuonekana na gukura nkuruki no nä mtu inifuru inturukara ona å rä a TJ bå rä a atiri no tabau bamwe ukonaga bakinau nä antå barä ona kä rathi batearagia lakini beja na kuonania talent ukarigwa etho nowe må rutwo u ona rä u nkauga talent nä mbega inatusaidia sana tuweze kuongezea kwa courageous juu unaweza pata sasa ukiwa shule talent show imeletwa, ukiwa mkubwa unaanza kuwa muoga kwa kusimama mbele ya watu, lakini inatusaidia uweze kusimama mbele ya watu kufanya talent yako. Kiaraniria na ndiki bandeto kagita kuonaniria biegwa kiri cukuru enu baugite kuonaniria biegwa tabibi mbere ya mwingi gugatetheria biegwa biao gukura na nkinya kuonekana. I think it's the best idea because the last time we had this was 2021 and we are back now 2023. So if possible, I would request it be brought annually. Especially when it comes to the activities, we explore our creativity and we can show, even as we prepare in school, we are ready to go to face the world, so that we can be able to open our own companies and be our own designers, which it can help us in the future. Ringana na aritwa baraba kuri na biegwa bibi bariuga kenda kugena umiru na nkinya kumenya taranta chinge nyinge no nkinya bethirwe bakirutha mantu ta mama. It is key that the government, even the local government, can also adopt the same. We have also seen the county government of Tharaka Nithi encouraging the same through what they are calling the Tharaka Nithi Festival. And if we start it in high school or in our schools, we are also trying to advance the same as we encourage our community to adopt talents. You can see that they have designed very nice costumes, and what we provided is only the materials that they requested. So they did it by themselves. And this is a good thing because our current education system is insisting on education for self-reliance. So wakitoka pale nje, they can design, they can be costume designers, they can also be makeup artists, they can do anything. And wamepata skills, they have skills. Si kila mwanafunzi anakuwa mzuri kwa masomo ya kitabu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Bitagwa Mateni Mogambi. Thirikari ni wĩtĩkĩrĩtanĩria nĩguo kenda kũthiria ungumania ndeni ya KEMSA na ũcokia wĩtĩkio bwa mũingĩ. Mũrũgamĩrĩri wa ũrĩti ngũĩ bwa mũingĩ Felix Koskei na wĩte ũgarũrũku bũkabwĩthwa ndeni ya rwang'iro rwa KEMSA. All of us know that this organization has suffered the unnecessary disrepute of grand corruption and tainted the overall image of the government, both past and present. You know that when people out there are talking about corruption, the name KEMSA comes in every other minute. This has been done like KEMSA, or it is not as bad as KEMSA, or this is worse than KEMSA. This has to stop. Mr. Chairman, Bwana CEO, Bwana PS, our good senior management sitting here, it has to stop, and you have to stop at once. We cannot continue seeing the good name of KEMSA being destroyed by the few elements, very few elements, amongst you
who are out to destroy this country in the name of enriching themselves through bribery, corruption, theft, fraud, and all what it takes to steal the money of government. It is unfortunate that the first series of significant anti-corruption actions by this administration are once again in Kemsa. It is unfortunate that as the new administration was walking in, the first call of duty in as far as stopping corruption on its tracks landed in Kemsa. Rais William Ruto na uwete mubango ya Kenya kugioto ngate kurombo teithio kuma kinthiguru ingi akiwa Afrika ite kwenda gintu kiotheri. Ruto na uwete nyambete cha kinthiguru itibatere kuria njarene chia World Bank. Let us be deliberate about climate financing. Those are the two things I'm going to ask. Let's be deliberate about climate financing. We need a new financing mechanism. We need a new global financial institution. It is not possible, I dare say, to sort out a global problem using national institutions or institutions that are subject to national interest or institutions that are subject to shareholder interests. How do we do it? Let me conclude. How do we do it? This is our proposal. There are already Atukire gatantu ndeto chietu chia Weru Njumaa Thaa Imwe ndeto na njira kinyanirite wona chelo maboya Thaa 3:30 gakwendera kaita kendo geta kuraya no Njumaa ya kaita tikura tukethia twishokera na mubango ya Njumaa sa kombeta wini wa Kinyero mona leo tomba thithio kari Maureen Kome.